theforest.com. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум дӯстон азизон, ҳаводорони илму дониш ва барномаи Зина ба Зина. Имрӯз мо дар меҳмонӣ, шояд ки аксарияти шумо будонед, яке аз фаъолони ҷомеаи ҷавони Тоҷикистон аст. Ба исми муаррифӣ кунед худтона, дӯсти азиз. Меҳрноз. Хуб, хай, мо устод ва мутахассис пешбари факултаи физикаи донишгоҳи миллӣ Файзуллоҳ Сафаров. Мо имрӯз хостем дар барнома дар мавриди бетарафии ҷавонон нисбати илму дониш ва воқеан, яъне ки имрӯз мо мебинем ки мераванд мебиёнанд, аммо рафтан ба хотири рафтан аст, на ба хотири дониш ва на ба хотири гирифтани илм аст. Агар ки аз шумо чунон суол мекунам, ин ҳамин падидае ки имрӯз ҳаст дар байни ҷавонон, ки масалан аз хондан фоидае нест ё ин ки хондагиҳо чӣ шидан, дар ҳамин маврид гуфтум як нуқтаи назартонро бифаҳмон ва оное ки мегӯянд аз хондан фоида нест, ман фикр мекунам ин фикри онҳо хатоай, барое ки ҳар кас барои худша мехонад. Ҳама барои худша мехонад, ягон илме ки омӯхт барои худша меомӯзад, барои дигарора не. Ман фикр мекунам ин ягон зараре надорад, ягон чи донистан ягон илме омӯхтан, и баръакс ба фоидаи одамоай дар оянда ҳатман дар кор мешавад. дуруст дӯсти азиз, албатта барои оянда шида имрӯз бояд пардохт. Мега ҳар чире ки бикорӣ ҳамуро мегирӣ. ва ҳамо одамое ки ба ҳайси як чеҳраи намуна улгӯ нашидан, шояд ки ҳамо дар натиҷаи талаби илми худшон фикр мекунам ки ҷиддӣ набудан ё ки аҳамияти хос надоштан, надода будан ба ҳамо ихтисосу тахассусу ҳамо соҳаи интихоби худшон. Ва дар натиҷа барои масалан насли пас яки баъди ва ё насле ки ҳастку як чеҳраи намунаи нашидан, шояд мумкин ба ҳамин хотир бетарафӣ шидагие. Масалан ман як мисол меорам ки вақте мо қати як ҳамсинвум ӯ дар соҳаи тиб дохил шида ва мо дар соҳаи технология фаъолият кардем ва бисёре ҳамон замон мегуфтанд ки масалан ин сайю кӯшиши мо ҳеҷ фоидае надорад, чун оянда маҳкам аст, ҳеҷ кай намедонад ки ба куҷо шумо мерасем. Аммо дар натиҷа имрӯз дида мешавад ки ҳамое ки масалан дар гузашта иштибоҳ кардан мегуфтанд, имрӯз дида истоданд ки воқеан ҳам иштибоҳ кардем. Аммо ин насле ки имрӯз аст ки тамоми шароит барои онҳо муҳайёст. Вақте ман гап мезанам, замоне ки мо будем, мо мактаба хондем, шароити кунунӣ набуд, устодона буданд. Имрӯз тамоми шароит ҳаст, фароҳам аст, медонем пӯшида нест. Аммо ҳамин талош дар ҳамин соҳа нест. ин чӣ сабаб дорад барои насли имрӯза, насли масалан ҷадид, муосир? нафарое ки дар соҳаи тиб мехонанд, тавре ки шумо гуфтен, бояд тамоман ин гапҳоро нагӯянд, барое ки ҷони одамо дар дасти ӯай, ӯ аз ҳама зиёд ба фикрам бояд кӯшиш кунанд. баъд барои доири кӯшиш накардани ҷавонон, айни ҳол барои талош накардан барои омӯхтани ягон чиз, шояд аз донишгоҳам, аз устодонам ягон чиз нарасад, шояд чӣ тавр гӯям, мотиватсия меган. имрӯз масалан ман вақте ман дар мактаби миёна кор мекардам, дар мактаби миёна кор мекардам, чун аз мактаби миёна шурӯъ кардагиам соҳаи омӯзгориро. устодон гуногунанд, ман намегӯм ки ҳамаш яган, ҳамаш наметавонанд дарс дода, не ки аксарияташ наметавонанд ягон чизе ба диққати ҳамун донишҷӯёву талабаҳоро ҷалб карда наметавонанд. фикр мекунам ки ин гуна бояд боша. Масалан дар як синф 25-30 хонанда аст. Агар ҳамун муаллим, дилхоҳ муаллим, яъне ки муаллими математика, муаллими физика, муаллими забон адабиёт ва ғайра муаллимҳо аз ҳар синф агар солона 10 ё ки 15, яъне ки 50% ҳамун талабагона натавонанд аз фани худ ба пуррагӣ таъмин кардан ки расонда, ман фикр мекунам ки
این برنامه را باید وارد کنیم در تاجیکستان، چون علاقه دولت‌های پیشرفته این کار کردن و البته با جای هم موفق شده گیان. اینا فکر شما را داریم ببینیم چی فکر دارین در همین؟ چی را وارد کردم؟ یعنی که همون معلمی هست امروز نگه که ما در فرقش نداره تو میخونی نمیخونی، همون معلم یعنی چونون برنامه بریزه که همون کودک طلبه همون ذوق همون فن معلم پیش از همه باید کسب خودش دوست بداره. وقتی که کسب خودش دوست داشت او بعد میتونه با کودک یا که با دانشجو برسونه همون فکر اندیشش و همون علمی که او درس میده او میتونه برسونه. امروز سوال کردن علاقه بعد خود مکتب بودن بار که از یک لحاظ اشکت میریزه چون جگرات خون میشه وقتی که با وی رسیده یک طلبه میگه استاد آفتاب یعنی که درگیری زمین چرخ میزنه یا که زمین درگیری آفتاب، یعنی یک مثالای عادی را نمیدونن. با همین خاطر ما البته درست ما همش نمیتونیم گناهگار کردن، نه که وقتی که یک نفر دو نفر در این جدا به سهم نه سهم چون نمیتونم با درستی گذاشتن. نه یک مثال عادی یک آموزگار هم باشه اگر در یک روز 3-4 صنف درس میده، اما 3-4 صنف اگر 30 نفری باشه خودش چند آدم میشود. درست. آدم آموزگار باید جدی مناسبت کنه با کارش با کسبش. با یک پدیده ناسالم است امروز در جامعه ما که معلم قطعی رفتار درست ندارن، معلم تو گفته خطاب میکنن، معلم فکر شما معلم قطعی چه ما باید رفتار کنیم، معلم تو گفته سوال کنیم یا که شما گفته یا اینکه استاد یا اینکه برای علم میبره باید حرمت کرده مناسبت کنی استاد قطعی چه خیلی باشه نباشه ای تو کلان ای چند سال نگر چنده اگر حاضر مثلا متخصصای جوان هم هستن اما منظور و مفهوم جوان هم باشه او پیش ما دانشگاه مکتب ختم کرده گیان ما کلانن 1 سال 2 سال هم باشه کلانن. خب انا یک نقطه مهمی که امروز شاید علاقه همچ یک پدیده از بین رفته ایستاده باشه اما گرچنده هست امروز. مثلا برای چی بانوان یعنی دختران مادران در تحصیلات دقیق جدی نیستن، حالا اون که اگر ما در این مورد بسیار قید کرده میگذاریم در صحیفه خود که اگر مثلا یک جوان تربیت کنیم یک عائله با فهمشه، اگر ما یک مادر یا مثلا یک زن یک دختر با وای برسونیم با علم با معرفت باشه البته یک جامعه با فرهنگ میشه. با چی خاطر امروز توجه ندارن همه زنان دختران یه چیز پیش از همه عائله سر میشه. به فکرم همو عائله‌ای که نمیگذارن خواندن یا عائله‌ای که به اهمیتی میکنن به فرزنداشون شاید از همین سبب باشد که اهمیتی نمیدن فرزندانشون به علم و به آموختن یگان چیز. مثلا اکثر اختصاصایی که هست امروز احتیاج به زنا دارن یعنی به بانوان اما با وجود همین نمیرسن. مثلا اکثریت فنها را باید مادران برن چون پسیخولوژیا میدونید که علم پسیخولوژیا ده علم پسیخولوژیا یعنی که بانو را زن دختره فقط دختر میتونه بفهمه. همین دم ساحه معارف هم به نهایت نه که شمارهشون کم است و باید در این هم جدی‌تر باشن. یعنی که امروز او شنونده‌هایی که امروز ما را میبینن اهمیت میتن. البته ما میدونم که شاید که اینجا ولی وقت کامنتاری‌های نوارزنده بنویسن که بچه خاطر یک مقاله نویسته بودم که زن مادر باید حتما با علم باشه. دور آمدن در صحیفه ما گپای نالایق زدن که استاد شما برای چی بانوان امروز دعوت علم و معرفت میکنین که امروز در دانشگاه ها مثلا فحش و فحشایی بسیار مثلا در این باره هم گپ زدن که ما گفتم این همش البته فکر تماما خطا. اگر زن با رای بد بروه او را در خانه محکم کنی کارش میکنه. البته این شاید فکر میکنم که دانشگاه یگان برای بد بردن نداره، همه چه آدم خودش وابسته و نقطه اصلی را اگر جمع ذکر کنیم اصلی
ҳамин мушкилиро эҷод мекардаги албатта ҳамун марду худшон ҳастанд. Чун агар ки ба мисли як хоҳар, мисли як модари ояндаи модар агар таваҷҷӯҳ мекарданд, шояд ки ин гуна фикр ақида намедоштанд нисбати фарзанди масалан дигар кас ё ки хоҳари дигар кас. Дуруст. Хоб ягон пешниҳод, ягон гуфтание дошта бошед, марҳамат. Имрӯз обуноҳои мо ва овое ки масалан аҳамият метиҳанд, шояд ки ягон хулосае бикунанд. Ман гуфтаниям ки хондан ба ягон кас зарар намеёрад. Албатта фоидааш дар оянда мерасад. Тавре ки шумо гуфтен, чизе ки коштем амура мегирем. Монен заноб бихонанд. Дар оянда ман фикр мекунам ки хуб мешавад ҳам ба ҷомеа, ҳам ба мардум беҳбудиҳо зиёд мешаванд ва боз гуфтаниям ки ҳама нафар ба касби худ ҷиддӣ нигоҳ кунад, таваҷҷӯҳи зиёд кунанд. Тамом. Хоб, ҳазор раҳмат дӯсти азиз ки пазируфтен хати мо масалан дар барномаи мо иштирок варзидед ва фикри ақидаи худтона баҳри сомиёни мо, обуначиҳои мо ва одамое ки масалан назар мекунанд ба саҳифаҳои мо расондед. Хоб, дӯстои азиз, ҳаводорони илму дониш ва барномаи зина ба зина, ба шумо боз як нуқтаи дигарро расонданиям ки мо дар боло чӣ гуна ки зикр карда будем, агар дар ҷомеа як марда ба вояб расонӣ, як оиларо таъмин кардагӣ. Агар ки як духтаро, як модарро ба вояб расонӣ, яъне дорои илму маърифаташо бигардонӣ, як ҷомеаро соҳиби илму маърифат мегардонӣ. Биёйтон агар ҳама каса саҳми худмона дар соҳаи илму дониш бигузорем ва Тоҷикистону худмона пешрафту дарахшон бинем. Сарбаланду сиҳату саломат бошед. RenderForce.com